Kani gede ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulero Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ka khubor mentaga step. Menteri Rang Bado ke India ula penkot ke jengok ke baar sengi jeng Ocean New Zealand. Sangut ki breu ke layap ke wei kapung ke bejelia ke senong lapalang ha East Khasi Hills nin ke sengi. Ha East Khasi Hills men ha ke sengi to adiang. Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma nin ke sengi ula peniat ke jengelang bisharkam bagi Deputy Commissioner leng ba ke video conferencing ban shim jengken ya ke jeng keta jong ulap ba. Bat khat sangut kinong jeng okai pertain India kilayap hadian bagawi ke liang kala hajan ke dolen nong Fukwok ha Vietnam ke khubor ke babnia. Menteri Rang Bado ke India Narendra Modi ula penkot ke jenglet jengok ke baar sengi jeng Ocean New Zealand bar ulawan pai no asya India. Kani ke jenglet jengok ke benengkong do Menteri Rang Bado ke India shan New Zealand haki South Post nem tam kala ai jeng kershan ke bakraw ke jengye dai hapdeng ki arteli kiri. Hakani ke jenglet jengok Menteri Rang Bado Narendra Modi ule keren bad Menteri Rang Bado na New Zealand Christopher Luxon bad kini ki arngot kinong yalam kilasaki ke jengye soy soskular ya ki prateli ki benta bakenthop ke kam ya dari ke kam jengok kai pertai ke sport bad kiwe. Narendra Modi ulai kublai ya Menteri Rang Bado keri New Zealand Luxon na kebentar kejeng priang sobha jong baru loong bakani kejeng let jengok kala play glenong ke bertemai ha kejeng ada ya priang ke India bat ke New Zealand. Ha kejan miet jong kespo tarik unai tung kata ke sengi tok diang sangut ki beriau ki layap akawai kepung ke bejeliau kumba arpsan haduk lai paupot ha kesnong lapalang ha Shillong ha East Khasi Hills. Leto bagini ki breu ki rong sepok kene kepung ban pen kuat bat sei no eko bajabo ke balang ha kene kepung. Haba penti kena kene ke jingja besngosi urang ba snong ke snong lapalang uba pendap sotun uleto bagadau bagini ki sangut ki layak papok kepung kala bandai namar bagi penankam daga diesel pump ban pen kuat bat bantan eko ke bajabo. Uleto balek se ki lanot ki beran papok kepung ki oring mensiam daga air ke bolong bi namar ke jingduna oksigen. Superintendent ki pulet ke district East Khasi Hills ula pentep bagi sangut ke belaklat no ki kentop ya laingut ki Khasi bat arngut ki Nepali. Uni uhe pulet leto be ka met jagi lanot layo asai daga kenhon ajing erap ke search and rescue team bat lapen kit chenek rims ban le ke badan kam. Ki pulet ki la register mukaduma ha ka thanat harenja. Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma nin ke sengi ula peniat ke jingyelang bisharkam bat ki Deputy Commissioner lengba ke video conferencing ban shim jingken ye ke jingta jong ulap ba bat ban betha ki bor peniat distrik bakin shim kya bat ai ki lat jingyada bat jingyarap. Kat kum ke jingyeto ka Meghalaya State Disaster Management Authority laipu artli kishnong ha keleng ke Jela klachakta na ke jingther uslap ah ke tayo benengkong unaitung. Konrad Kongkal Sangma ula banjur badi bandan ke jinget trailang ke bayajan hapreng ki board district ki kenon ai jingyarap badan ki blok bat kiwe ki tenat bade kimi kenang ban penti kena ya ke jing shimkia. Ka tenat IMD kelong bakan don ke jing hap slap ke bajur keleng ki benta jong kathan chatei bat mingi jong kari hakini ki saw ne sansngi banwan. Ustad Sains jong ke IMD Dr. Naresh Ulong bagi jing hap slap ke bajur bah ke bapalat eka khatar sentimeter kelak bandan ha ki benta jong ke than chtelam mingi ha kini ki arsngi banwan. Kani ke kubor ka wan chapi naga Akashvani Shillong. Naga Akashvani Shillong ini beteng biang ya ka kubor. Kat sanut kinong jengok kai pertai ni India kilayap hadian bakawai ke liang kala hajan ke dolenong Fukwok ha Vietnam nin ke sengi. Ka embassy ke India ha Vietnam kala penti kena bakini ke bayap ki gentop ya kat laingut ki senrang bat arngut ki kentai. Kini ke bayap ke dina Tamil Nadu, Andhra Pradesh bat Kerala. Kani ke liang kala kit ya lai pun rungut ki beriau. Menteri Rang Bado keri bat Vice President keri India kila pa jing snolem syaki bahayeng jong ki balaklat no. Lawan penpoi ya kilai teli ki trofi jong ke Duran Cup ke basis pak lai pusan ha kenong ba Shillong ke sedang ya ke jing lenti ki trofi syaki jelah sywa ke jing sedang jong ke lempung el akai ke barem ha ke doba Asia. Ya kini ki trofi la play ke jing lang ber penlong ha ke State Convention Center ha Shillong henin ke sengi. Ha kini ke jing lang lawan bani shim benta do menteri ketenat sport ke jela uba wailat miki shela bat kiwe-kiwe.
Ka Indian Oil Duran Cup ke basis pak lai pusan kan long naduk arpusan terik unai tung haduk arpulai terik unai lar hakeleng ki madani lekai West Bengal, Jharkhand, Assam, Manipur, bat Meghalaya. Ka Jawaharlal Nehru Stadium Shillong kan yu open long ye jingil akai bakentub ru ya ka quarter final bat ke semi final. Ha ka jingil akai ke FIFA World Cup arajar arpun Rio ha ki jingi kun quarter final. Ha ka jingil akai ke belalong henin dang step ka Spain kala penliam no ya ka Belgium da argol la kawai. Ha ka jingil akai ke belalong henne dang step ka England bat ke Norway kle kun ha ka ba ka England kala penliam ya ka Norway da argol la kawai. Ha ka jingil akai ke bedang yat mentan ke step ka Argentina kelekon persya ka Switzerland bat kat aduk ke kubor milayo mentan ke step ka Argentina kala tap shigol. Ka tenat ke rep ke riang ke jela Meghalaya lengba ka 1917 I-Teams rengkat ke jengkersyan na ke Meghalaya Farmers Empowerment Commission. Kala penlong ya ke yau kinong rep ke nong ba shilong henin ke sengi ha ke sien ke bahinyo. La penlong ha ke jaka yang kali jong ke Directorate of Fisheries sa Shillong bat kani ke jing temu ke bamanla ubnai ke peniaso bet-bet ikinong rep bat kinong thiet. Kinong rep bat ki kenhon ya rap dalade kile peni ki jor bat het thamai ki so ki mar rep bat ki wei ki mar ki blasnahi ha kathan. U program manager ke 1917 I-Teams uba Gavin C. Shulai ulong ba kani ke jing temu ka penti kenai ke jing mi ka bakamba na ke benta kinong rep kat bagi ai kinong thiet ki mar rep ki bat thamai bat ki babha. Menteri Rangba ke Jela Manipur Yumnam Khemchan Singh nin kesngi ulong ba ke sarkar kadang shimik senjam baro ban pentikna ya ke bingis jing bishar ke bahok ke bedei ba ke jing sha rabor ha leilon vaipai da ke boong bakat kum ke jing tip balai de ke bahayeng jong ki basha rabor arngut na ki ba suba nong rabor layo ban kem ulong ba ke de ke kamram jong ke sarkar bat ki bor jong ke an ban pentikna ban kem ke badan bentah ke kam sniu bat balade ban ai ke jing betha ke badan kam. Henin ke sengi ke World Population Day. La rakhe ka man la ka khatwe tarik unai tung mala ke snem. Bat kene ke sengi ke penpau ki jing bat ki kabu na ka jing kieu jong ka jing don ki breu ha ka prathai. Ke dei ru ke jing pen kan mau ban weng ya ki du ke jing sokya bat ki jing ke bedei bat ka jing don jong ki breu bat ban yo ya kala wei ka ba penne ya ki jing don jing kamariang. Ki jing pen kre ke layat caprang na ka benta ke bakat sau jong ke International Tourism Mart arajar arpun Riau hatawang. Komisi benta jong ke jing pen kre ya ka jing yalang la penlong henin ke janmiet ha ka Circuit House hatawang ban penwandor ki IKA na ka benta ban penlong ya ke Tourism Mart ka bajob. Menteri Rangba ke Jela Manipur Yumnam Khemchan Singh henin kesni ula play ya ka Governors Taekwondo Cup Manipur arajar arpun Riau. Bat yakani la penlong de All Manipur Taekwondo Association ha Kuman Lampak Indoor Stadium ha Impal. Kani ke jing kon kan beteng hado ka khat santarik menta unai tung. Bat kidon baro si hajar si spa sapu wengut kinong ilakai ki bawan neki arp kundai telig unit. Bakentup ya henriu spa kendai puengut ki shenrang bat sau spa san pungut ki kentai. Uslap ubajor hakane ka por liur ulawan ha ki benta baper jong kathan chtelam mingi kari. Ka Assam ka mat ek jing shlei ha ka ba kumbasan pawajar ngut ki breu kila syakta ha ki distrik baper kat ba ka ka Brahmaputra kelanang keu halor udak ka jingma. Ki Surok ki jingkieng ki Lintirel bat ki jaka rep ki la syakta bat ki la syak penjulor. Ki babon ki jaka jong ka Arunachal Pradesh, Mizoram bat Tripura ru ki dan ke jing yakun na ka daw ka jing shlei bat ki jing tuwa khendau ki baja ha ki ni ki jella. Bat kat tu ko khubor ka lakut agane ka step ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong. Ha ka por prabajeng ine so ka Delhi Station na ka benta ka khubor ka ktin Hindi ka banbot ka khubor ka ktin Pareng ha ka por prakat san minute. Ngipen kan mau pikinong ngap bah kapor hashtag na station penyo ya ka North East News kapor mentakal agenda partat prabaje.